Ladadon mano-mano na kinongkit kam ki Jomni ki balakam senior lesi ki peneran khmat sa tentip subadu Kristo yang jerwan skor belai ngogutan nama bateng-teng don kejis ngoban om ngade senior utu de junior kata kabom jolala haka sensar paipa ni yelong kaju menjudai bandon kata kengkian manong ngade senior lani itai de junior rei bunsin nginang kieu sejrong da kajing long kawai kajing ya ajimut lang kajing ya beliau jimut lang batin simru ya kababhatang na kabenta ka konsensi bat na kabenta ka distrik ni Parokowai ka Riboy distrik na sotenat ban ong yapi kadai kabapau khmatam haki distrik Borok Hagari India na thare Borok leaders piatip hai kata ya kabalatit daka sorkar India bakadei kata ka aspirational district ban genteu sakma ya ka district bat kabadon boktam hamegla juni kadei Riboy district tepio nangno kumkani ka kabuksia kabangakwa ban ong yapi ngin sim ya kani ka kabuksia kibabon serta kiskim kibabon serta kiplan kibaka sorkar India baka sorkar jela kalada thok ban pentrekam habarok kisan teli kini di konstituensi ngan syutu pi don bok bawan no sakane election MP mitang don bok pala krui piadon kane kamde ke kanvas election ngan ong pi kane kejing hikai nanga state president ba ka district Jompi hakawai kasni kan long the best district hapo India kiwe parti ya berjuang dalam election na try na lapit tu tepo dia ngatu tepo dia na ngapong kunta iko ngaprin ikan di Jomi la de friendlut barok ila ai di plasya mensil kala dia song satang bakala bamut ngapat han ong kumde na kalian Jomi ke parti ke baya lamru ya ke sorka na kwa pan ong ya pikowe ngidon kam kerti kamtam ya ka distrik Riboy banpa ya ka MP kabanlet tenru lem hangki hakim ministry bakada bakan long maka upai banwan supply kabagi om ka kereta water supply scheme nampo upai ubahe lemba jo penong ba hamne nampo